Horas, inilah rombongan para anak marga Pak Pahan menuju rumah marga Silalahi untuk melaksanakan acara adat Marsi Buah Buahi. Mari kita ikuti. Horas, Siapang, rombongan para anak kena terik matahari, pemuli. Horas Madira deh. Horas tatalang ya katulang tak. Iya betul. Kami bagi memahami, ang borong at iso. Gabi, isa ba budi? Gabi, gabi raja nami. Batu lang, dihamuhula-hula nami, raja Silalahi ngaboy mulata, sa surat. Jadi asa ito simpel hurasa raja nami, mas tari parang akka tadok ta mahita bus. Asa terboy. Buruan, pasapamu batay. Tahu kamu? Dihamu Raja Silalahi di partikenon di partipata di manukut ni Aryon. Adong di patupatami di song. Songon tudu ni nalaos panganota. Raja nami tu soni penabuta patupahan. Songon naima asa titin natin opa si bora mapam ni jorna. Tu songope nago itar patupahan merado pur raja. Amat tadi batama namang gohi ang kapasu-pasuna. Masasul sa ubotian nga pasahatan. So turu-turu sa panganokta. Sahak mahitaw panggabian. Sahak mahitaw panghurasan. So hindi ba diyan kami? Mau natin. Hindi masatan ng bro. Langsung matu. Ya. Tiup tidak. Ya. Kota barang mas. Jadi di Hamuna namang guru namin. Di Bulaon, Manuguto, Maulate di Tuhakta, Ima namamuhay, Aka Ulautan, Nauli Naringgan, Ima di Bagasan, Nalao, Tapasu-pasu, Buru, o Yanakon. Jadi, ison, di masa kami, deke si Mundurudu, deke si Tio-Tio, deke Sahab. Ang giat ma di Ulautan, Manuguto, Sahak nauli, sahak nadinggan, pahon ni amat talibata. Tuksoni pe, pasahatani, deke si Tio-Tio, doh deke si Durut-Durut, doh idah nalas, las marwa muna, butima. Gabi raja nami gabi. Jadi di akatulang namin no tulang namin. Perjulma tado mulai itu hatta paring gebasa di gebasa na asin di rohana di kita saluna. Nungata patuba betutu di acara na Marsi Buah Buahi. Dalat kami mangidu tu mata di mata pasahat pen lauton buhama kana uli buhama kana denggan. Udutat tama di acara namar tukar bunga. Alaya dor sotu siamang. Adong sotik pangiduan di kita asa kerjasama yang baik kita. So dia mah konsep nang tatai di acara di Namarhata Sinamot. Ima taulahu namang unang bertili-tili no dia kapakatayon di lauta asa buy singkat-singkat. Naung ta konsepi ima taulahon. Na berdua pangiduan nami. Bulu-bulu pangiduan rak senyumma su parburu so ni nang su paranak. Asa songna tabu di bereng akamu mate amang. Ima pangiduan nami. Rapida pada dimutun belau tahun asara merdela do dengan ulau tahun merdela di bagasan mabelas ni roa di itu saluna mabes sangap di warna itu hatta soni ma Matamu bang. Dira-dira Silalahi asa tauduti ulau ta mepartikenon nang borhak mahami ima manugu nalau parmen nami. So ni ma bobo nami Tuhan. Jadi setelah lima dia mau hula-hula nami perlu bilang hasil tu polon. Jadi bagas tikot itu memahami naik manugu naik parmai nami. Itu kamu memahami di bagas tikot. Mau lihat mana aja nami. Bang, pas terlibat
Boleh saru tadi mesti saru. Oh itu? Oke bang. Iya. Mau lihat kurang mah dihita sa luhut terlalu mobil na dihamu raja ni hula-hula nami raja rais galahi naong tinugu nami di ma naraw gurumu naraw karomen nami tu julu nami say oras may sa luhut na nanaing mangulahon uloton sunguni ma dihatahok kami tu hamu raja ni hula-hula nami mau lihat. Jadi soalnya mah dia mau persetting nami. Non teknisna hamu do na mga turhon. Apa lebih kiri, utang leh. Tapi tapi kiri sore ya. Sore tapi kiri. Suruh beda, sudah. Selesai na may. Oh, Harus si Prabowo makan keras na may. Ini play orang itu tidak. Video. Iya, lo tegang oke. Malotok bayan. Oke. Kuma baru may mabuda, nauturoy, naubiliti. Unang nga ako. Terima lah kekurangan dan kelebihannya. Kenalkan. Om Mahelami. Si Bapak akan tengimu. Ano pe surat-surat ni ay perkebunan ni. Kau